Turabasuhuje bakunzi ba radiyo na televiziyo Ikamba, turi kuwa kane, tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro cya tubavumbure. Muba muri benshi mukurikirana ikiganiro cya tubavumbure, cyane cyane ko ari ikiganiro gikora ku buzima bwanyu kandi kibahagarika neza 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 mu rugamba rwo guhangana n'agatsiko. Iki rero ni ikiganiro nk'uko twabibabwiye, twatangiye dukarifiya twerekana ngo abari mu kibuga cya politike ni bande, abari mu kibuga barimo gukina, ama ekipe arimo gukina ni ayahe. Tuza gusanga rero mu ma ekipe dufite hagiye harimo abakinnyi b'izindi ekipe, abakinnyi b'indi ekipe duhanganye, aho gutsinda mu izamu ry'uwo duhanganye bagatsinda mu izamu ryacu. Aho rero haza kuba ikibazo, turicara turavuga tuti ubwo bimeze gutyo, aho kugira ngo dukomezanye n'abo bakinnyi, baba bariye ruswa, baba baguririwe, baba abananiwe, baba bashaka kujya muri iyo ekipe yindi, reka dushyireho tubavumbure. Kubera ko nta kundi kuntu twari kubigenza, twari twambaye imyambaro isa, twarahawe imyitozo isa, hanyuma rero biba ngombwa ko tugenda turi mu tubavumbure kugira ngo twerekane abo bantu abo ari bo.